misinterpretation misleading alam pen jok radaphan kapamanghu lason thekdam long lo alang ya son tin kaning jalam penapot nilitung mathalo radatung ke manghi pusti tumaki kordolam kitam tang arni nonan kitobom APHLC long ki kroy arat APHLC ban ki kroy arat do anke alang li ki thanalam anke lake sik sidul ateng gali u ratum chini pami sitame inut bahina por tetum nangchung rilo non BJP long ki dobom englo akhe tum Congress long ki do englo akhe tum ba break jam a party long ki do englo akhe tum ha tum bangke an klar dak de tahi mine la so por sinal tu un an pen klar dak kan ko lambang abang so lambang uthot than thu sonde me party pu sinang chun di do la so lam pen aposi pin hang to phan il tum press meet nang cho phalo il tum thekdam long lo idam tang dak di phu langkung habe auditorium lo hol long hadak workshop bilo halo so workshop hu akhai Elwin Teron 6 silo puthak alang li rakhan ko bilo than alang li ningjelo kar biang long along le pherangke kar biang long autonomous council le ahem phukali lake state sarkar si ahem phu ha british ahu india ke odikang ahu longli pherangke central government apan ke state government apan si hodai dikang lo itum district han ke napi dikang ke pusi alang li ninjel sitame lake alang li labang so lam ke ninje lake sik sidu against alam si alang li ninjel pini itum chinilo sik sidul kupia phansi itum inglong akhe phanagi piloma nakapanong piloma lake itum inglong akhe ki jog wanja phan tribal akhe is a safeguard lake itum phan labangso sik sidul longsi itum longle phelanga japung do anta dak do lablo sik sidul lake komane inglo aso kali der phale ke panong pi kali lo itum inglo akhe phasi panong pi longle phelanga jakom itum ke chepen phu thibia jakom district council long itum hanang pi piak lo ke 6 sidul arwa ten paragraph 3 along itum lang dam lo itum thidam lo 6 sidul itum hanang pi nangi pi akinang sok na ajakon ko pipil itum 6 through paragraph 3 pe langdam lo itum insir lo itum thidam lo di district council atum ajakon la hello 6 through pe thona ki pi ke longle phelang aputhak itum aron islamun district council lo forest aputhak itum ajakong selam itum aron selamun tapos ajakong itum anang pilu village administration aputhak itum phan aron ke selam ajakong itum anang pilu canal water irrigation amukha laso puthak aron ke selam dia phan district council phan jakong pilu lasona thaksi itum inheritance property komati ke chepahen phuima kan biang akhia halai huam aputhak ta itum phan jakong lang pilu aron ke salam dia phan lapen ke pangri pangdo lapen ke itum social custom aputhak itum jakong lang pilu mathadan tha longle aputhak jongsi itum aron si salam un jakong itum hanang pidel lo pute itum ke ki jok lang kalilang ma ba itum le hen thu kalilang ma longle phelang longle halo det lo ke di khel ben longle ke chara plang lo ke along leong sa avelo te akhe duta liabe
akhele do ta long le sa avida along le do ta le lasi pini itum long le putha aron ke salam je aphan itum phan district council ban chakong an pidelo labang so long le kumara phan lo ki pipo kumara tuno ke pam pu po lapuson ajakong itum han ang pilu laso aron ke salam jakong itum han ang pilu forest aputhak tame itum phan jakong nang pilu itum long le puthak landam sinan simple itum chi thanam pote non la kar biang lo long le itum chingwai po jela so long le itum long le ke inglo akhe pen akapre kapan ke itum jolong le gift tapilong le lapan ke itum list tapilong le tu itum aron si salam diat lo pul lante itum thir thi the de jima ke long le se jogwan lo pul te itum a det thir tu khali de jima pini arni district council lo la jakong nan pi anang bong iso not aron ta selam nila halo APHLC ben ka ke de kan nge nang tum aron selamun la anak ke jakong si tuhan long le aputhak aron ke salam jakong si tuhan ang pilo la son ta se forest si thanam lo pote la ding pigi thanam ko le pun tante forest aputhak pulong te itum sangti punon arlong punon thengpi punon koila punon ason tin tak forest ason an ke la so puthak itum aron si salamun pini arni councilong ison bak aron la paragraph 3 ateng selam no alang itum ningjel 6 sidul ke biong ingdai ong la so posi itum autonomous state itum hangnang pu la si autonomous state itum demand lo matam tha inura muni ki bihe ka kam ki claim pame tek the bang alang li ke the du kam claim the ki ma biong lang pula biong lang pu ki pu la bang so a ron ga salam de kelang le ku pu si autonomous state la tum ke palong thek po last hil tum chini da alang tum ang hu ben ga autonomous state lam ning je pik sita aning ar loke autonomous state pin hilo pik la tum hal pini ili tum phan aja kong nang pi nili na puri bidaba la tum coba tahai pui ni tahai mene de da ko song alang to lang thiklong po kupilo one of the most important features of the sixth schedule is the empowerment of district council to make law district council phan kupilo a main important features a character ability ning pige laki kupilo district council to make law so empowerment and pide people tell they can make laws on certain specific matter like land they longle putha forest canal water shifting cultivation village administration inheritance property marriage and diverse social custom la hai hu putha aron ke salam je kong itu han pi sik sidul la da angbong be isi bak pini pechuno district council to di madalam sina alangli longle pherangke lake state si handful itum kali pu alang klar tak lam ningjelo sita kimanghu thui me bang pini ko pilo ne ke hamren longke longle phelang handful ke district council pu pinyang ko hamren long ni thori le alang li parlin lap kan nge lasi rat phon pamanghu na nge alang li lam the si kani ke chok che pe na pot itum kar bi itum inglong khai tum manghu pu lasi alang li la poson rat phon pamanghu alam man ke ninje di tera bang sikimi ji athela ke constitutional alam pina aron pina alani pini ke settlement na jakong ta district council ong du buta ningi tholo ke dam ta ni workshop no alani ninje ke di settlement jakong itum district council ong awi ku salang ningi sa pini bang ko ningi tholo nili tum chinam lo alani ninje de pen itum sar jai ka thar pinang alam pekla lo tok sulong pen social media long press me long pen la sulong me bala tum study lo ta ko pen chini pen pini ke paklar bang ge isi melangam ten tum ning samjen lo kar biang lo long ne ke autonomous district se jakong do settlement jakong da ke do bang ke ning samjen lo ni le tum ta la posong se rapan thanai la bang tum chidon do lo sita alangli ke dam tang hut la posong lam pachubai alam ke ni bang ke la ke chok che ki kalam lo lagi pi posela ni la posong lam ke ni thang nat takali lagi jai ka tha phan ki bersi ji phan APHLC party phan kelang e kan sile kan ji alam lagi lasi jung han kelang sile
jungjung party ke lang select na jo itu ma jakong bang han chipi dia lake chokchi pen sang claim na le lapen alang ni ngi tilo lahalo la isi controversy alam nang do koglo ta 6 sidul paragraph 20 labang kar biang long arat abang putin chini pemenengi 6 sidul paragraph 20 long ke tribal people boleh ke tokali tribal area pusi ke to pusalang tum than aho tribal area pusi to lo alang tum aur tho ke pale dam kela halo tribal people posonte itum tribal tum ansi dake ahem puya polo sitano ke tribal area pu posi kiche tumta dakar biang long autonomous council lo sapuri claim lo vote job lo election through lo aning ha ling alang tum dak do thak lo claim lo posi alang tum bangke alang ni bangke explanation pidam sama tharam sina tribal area buku pihasi budam lo tribal buku pihasi budam lo tribal buke kupine inglong hasi budama kupine arlong hasi budama kupine jontu mane thengpi hasi budama kali gedi tribal buke lagi isi akhe phan ke kumana akhe phan ke budam halaki inglong akhe hasi budam hills people hasi budam tribal buke kimang kuna pelo tribe pensi bang tribe pensi tribal bus bang lo tribe guna pelo bang tribe ke tribas pensi bang lagi ini tumata ancient roman na hut alam apur kimula nam de chini ko tribe tribas pensi tribe mangwa tribe pensi tribal bang lagi isia ke pan pela so ke inglo ke pensi pulo kasi tribal pukel ke inglo ke pulo area pukel along riba haba inglo akhe ahaba kasi karbiang long lagi inglo akhe ahaba lagi tante kumendak kumane hem terang hem along lelo de ke pu era pi kumane chohan kumane chokrapati khala bang so long lelo ke chi phudunji ke endunji kamitlen da jakong rujima amilo ke di athela ke terang hem along lelo khala so long lelo ke terang hem along lelo tok tanji ma tok tanti ke di ba kumane teron hem tok tanji ma tok tanti ke di teron hem teron sa hem phulu ke kumane de maning hang tam chi phula long lelo ke exactly pinikar biang long ta tribal area puno lagi itum han 6 dulmas lagi sia pai song sa ning kai pichendo dak ke lagi itum siam pul inglo ke sa ham pul esela bang solam itu mara tum chinai lepen Elwin Teron ke hai mata bang solam abang ke chini pamen ngi asona kaksi Elwin Teron ke hai lepen ala liri sa hong ningjelo tribal people buke ni social media lo chidi betong na apya tum dojoi lo ni ke thamu mena po ni chini ateng pul lasi la poson pra pamanghu nang tribal lagi siap khai pan ma khai pan lo inglo khai pan lam lapen alang li putholo article 244 2 sikithe article 244 sub clause 2 sikithe 6 sidul hanmute article 244 sub clause 2 jong si abe polonte 6 sidul ka abe lo article 244 sub clause 2 ko piloto na pala il na parla ko de article 244 sub clause 2 long pila bata article 244 sub clause 2 the provision of the 6th schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Da ko pila bata okay article 244 sub clause 2 long 6th schedule administration account ki claim ban konat lo specific adim habar ki jongna nana habalo 62 acha kong kami claim nanji halake Assam de Meghalaya Mizoram Tripura la so der long ardosi la 62 pen kam claim ko isi atward specific adim ke paklanda laki dak laga art lage India hongvidhan osito hongvidhan pen ke 62 ke ar 11 ke sab ke dulu athi we are not independent itu India harus itu ke di India harus itu ke itu mana itu India harus itu kali itu India harus itu kali nasi six itu a power pensi aja kong pensi lah so di nong kam klaim itu nong asam along dia harus itu lo itu kopi aja kong kam klaim bukan deh if there is no six itu pini six itu ki India orang polang tunggu nih pini six itu abidnya ada coklat mana 6 sidul remove dana buma pawe dana buma ante ini 6 sidul aja kong masih EMCM minister nang man bom lo MP nang man bom lo
jong si sik sidu ke hingu sik sidu ke chokchi ingdai ong polo de sik sidu aja kong pen election thurun de no longle phela aja kong council ong sidu po jo abang ke itum choro nang ji itum kaching hon ni Dr. Harvey indika tharpi alang ni mana clear do Elwin Teron kani ka ke baseless lagi alang da clear longle phela aja kong itum sidu tapi ni hamre nang kani repeat de lo pini hamre nang ke longle phela aja kong ke council sidu ko ko ni thale do ta phang bang ngol lang mana ta si Elwin Teron alang li son da thak amuni garbe long do lang sta alang li long ke rat tum chali din nage lai tum chini pami nagi lapen ni tum aku kan yang tunggal halo 125th Constitution Amendment Bill MOS 2021 lapen non amendment kiponji labang so a bill long ni tum pinang anak close bangke pinang anak point bangke itu citon dunde lapen lagi itu kai ke pentan itu ke Rohit Kramsa lagi Rohit Kramsa nili non soni sing tum dak nili da bangso pada middle nili ninge chotpo number 1 banggal halo Assam State Election Commission of Ham Council along election ka pedo ajakong lapen ke town committee election ka pedo ajakong State Election Commission man chota ite da bangke chok je lapen lagi ni tum totally ni tum chiton nunde tum oppose le ni pen ki bang tujiani la hibe pathak tum chisong bomi kupia thilo ituma jakong council ajakong state han chota ite nangi la 6 still ki pe phukali lang ma 2012 aprang ke itum council basi itum dak election to under conduct bom loke non kupia polo Assam State Election man chota ite nangi ende intang pik kusi tum chema ituma jakong bang han chota bom kantang ngali lagi dona tu kar biang lo ora chini pimeni itu mah det ki biro no itu langin prong nang lo cicak ding nang lo asio aso belong State Election Commission of Han kaduk kabi council jakong chipi der maken itu cidon dunde pek ke bang tuyan lalo lapen ke MOS close 2.3 long recap kiche tum phanta election ke pithura jakong pide awang pidelo aning hang link itum kar biang ngorlu longri ke balong ke alang tum phan thoplong free pidelo longri ke chota kali nonanta longri thom ligi bang cherayan lasi laso aklos ta nitum oppose lo aprando oppose lo non da oppose lo ki bang tujiani no oppose lo ke lapen labang so aklos ke nitum papi chunung le itu macet kena chisongji laki itum Cidon den tu, lalu lasi, ili tu, karbiang lo arat, Elwin Teron akihai kaninjia lamber pot itum nang hudu nang le, itum kraju nang le, itum 6 dul kopi si pini, itum mana ke than ma, 6 dul amining a hok, biar amining ma halasi itum kraju nang gil pen jaya ke thara sontin itum mana ke than pini choklim klata, binong, pen jaya ke thara lamu sa arjun tung te komane, texer non, 6 dul potak explanation tung dupik ya, langong teklong jin nang itu. La pela itu misi lam putra APHLC tum ke autonomous na kangni 6 sidu se ki handulo 6 sul ke lo alu ti la ke chinia la ke tak do tanu puri bom lu de la ke implement nang ji ason tina jakong be chhar jak nahi pusini tum ki pu la pen 6 la pen autonomous state ke number 1 la ke ni tum APHLC tum ke bisak se polo dang te last MP election manifesto lo langon number 1 point lo tum ku pilo do autonomous state apa sak sak dulu na serap pem pem kunani itu autonomous state hanghi bukan lasi rara phan balang phan chuni dilo lapuson kalilia alam men pamanghu nani lapen alang tum ninjelo council long le phelanga sontin aron silam po di aron silam lo pulo dela ke gaw apene state apene council of minister long pele nagi article 163 alang itu to kapamanghu lagi kita mi elang tini tani bangke dok moka madda brand thapon thalo ha gwati da link itu lagi lelo dok moka ke ka gwati ko na sile rong lagi actually lesson masalah itu lapuson rap ko maku bang chok ti deji nale nang le talo ko sipini ke tanda ang sipisi ko so high court में stay order बन दे रहा बंके हला बैंक दोनों को रहनी पड़ी
Don't care any. Doning ko rehini gidi. Kala doning ko rehini bang ke lake high court stay order jiwan delo pen para tarikh ani isa det hol gidi tarik 4 tarik ne hol gidi August. Kala doning ko rehini tum han bang ke lake arona ting balake pedagog hai stay that boy. Ta doning ko rehini usi ke dagdi 9,000 plus houses do gidi. Hal honi eviction hoy. Te bang ko rehini doning ko rehini masi bang stay order jiwan ki. Hal dunda dag dolo veri poli la court pe na port choklo bolte तुमको eviction सुना बोल गए PGR lam की के लगी जुजेलो जोंग से until unless la dum जोंग से eviction से बोल दंते जुजेलो पहला पाना सो lam की के पाप पुना बोल गए अथेमा लके आरोन रिप हेंदा के दोलो गई लके थारले वेक